tuan rumah nyelamat kandungan gak dinto sobung lain minangka kekhawatiran takok amanah saya bagi sareng Gusti Allah siaropan nak foto gak dinto takok tuti nak foto si tak selamat iki napa iki. Kemudian penapa hubungna kalaban peristiwa Isra Mi'raj dan gula ki ngangki anik sakoni manter-manter bener. Amin amin Allahumma. Orang nyelamatin kandungan nyelamatin anak kak dinto para rabu seakan-akan reng sepo kak dinto king dalam rangka mikirin nasib anak foto iki napa punten seakan-akan tapi menabi pikir pedelem pole hakikatnya benikun semata-mata mikir nasib anak tapi mikir nasib aban tibi sebagai orang sepo. Apa sabab debuna ke Sulaiman gila tak sekoni orang sepo ni kerwat tak sekoni orang sepo ni kedeng-deng margana andi nak foto tengkana tak bener saborana maka andi laki ganteng andi bini ratin andi Roma tingkat telok mobil beto belas biki sabai man kaman kenengan pese nyaman rot ngorot king saborana mumpas andi anak tengka salbut barak temor gula terwatanya berkira ngeda tedung napa buntan burung sengeda tedung iki napa iki Allahumma salli ala Muhammad. Para rabu tantretan seteja sesami-sami mulja jadi alatinin anak kak dinto hakikat ongku bukan semata-mata mikir nasib anak tapi juga nan dalam rangka mikir nasib orang sepo duaan ben bangga sepona benikun nasib nang yalam dunya tapi langkong-langkong pagi nasib nang yalam akhir tak sekoni orang sepo panika para rabu lamponan dicap masuk ke neraka keng karena andi nak pote sesoleh ban soleha panika bisa nyafaatin dak ka bangga sepona sehingga reng sepona sebenarnya dalam neraka yang kesbi Gusti Allah gara-gara kemuljaan anak po. Allahumma salli ala Muhammad. Lah nak foto sebagus panika nak foto sidak remah nak foto sebagus Athena nak foto sebagus nak foto sebagus Athena milana kanjeng Nabi Muhammad sebelum Isra ben Mi'raj bi Allah Ta'ala kak dinto makonan malaikat Jibril bektah kanjeng Nabi dak ke sumur Zamzam kemudian porak kanjeng Nabi dedena berseen kolbuna kanjeng Nabi apa-apa mak beni organ tubuh selain mak pas Athena kanjeng Nabi kolbuna kanjeng Nabi berseen kain toh mengandung makna dan pembelajaran ibrah dak kita bersama bahwa manusia kak dinto mulja tak muljana arke tak arkena panika para rabu benih yokor dari fisik benih yokor dari dunia seeka andi tapi seteti tolak ukur manusia kak dinto mulja tak muljana tergantung Athena bagus napa buntan. Allahumma salli ala Muhammad. Manusia tak jauh beda menabi oleh mator abdina pada naban butol aqua kak dinto butol aqua kak dinto para rabu kak dinto argena tergantung esena mun yesena aing argena paling larang 2.500 kata 3.000 mun agak menikah tinggi tapi mun yesen matu agak penikah bisa sampai 300 butol lah pada karena esena tak pada argena tak pada mon yesen bibit minyak room pas sebutol agak penikah nyak room betelan Arab Saudi atau betelan Eropa mon agak penikah bisa jutaan tua bapak walaupun butol lah pak sabanika juga manusia para rabu kainto manusia nako ngang pada tapi argena tergantung esena mumpas butol panika yesen saborani yesen betang dalam berakira bedereng meleh sobung orang mel sabanika juga manusia manabi Athena bagus Athena room panika para rabu mon bedecor butol panika
panika ro'om bisa keding keluar engki mon ate na becang mon bedecor bucora nikah becang apa deh keding keluar pagentengin bararabu putola mon seedelem nikah ese bereng becang mon bucor bau naik keding keluar. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon saban nikah situng contoh cek bahwa manus sapanika tergantung atena setuju banika andi lesan iki napa iki setuju andi lesan tapi tak setuju orang andi lesan nika bisa enda ia cek cak ngocain orang ia cek enda soma miso walaupun lesan apa ada bibir apa ada pangapora cilen apa ada sebab para Rabu lesan gak dinto minangka terjemahan dari ate mon ate na bagus maka sebekal keluar dari lesan na bekal bagus situng contoh beda orang atanya ke situng orang dengan pertanyaan yang sama tetapi mon seetanya aki ni ke ate na berbeda jawabannya akan berbeda contoh panjenengan atanya ke situng orang ota bebeda orang etanya aki bi orang teh kak tetanggana sambian kak arwah mak soki dek nikah mon seetanya aki nikah atena bagus jawab na genteng oh tang keseruan mon arapa mata soki ya arwah orang ahli ibadah tahajud mapan untuk laduhana tak toman tobang laki bini pada serkep lakona ahli asadaka bagus kabel tetangkena ni kejawabna orang seate na bagus tapi mon orang ni kesetanya aki ate na coba etanya aki yu tetangkena sambian karo mak soki dek ni kayu ni kemon seetanya aki ate na belurak jawab na lain para Rabu ada remele mon gula tak teromon gak kak arwah make soki apa yu kak arwah make soki oning sampian kak arwah lakon mabuduan pese ngobutu yu legwa walaupun laongguan walaupun lakar laongguan orang ni kemon atena bagus ni ketak kira bengal muka aib pateretana tanya aki boleh yuk tetanggana sampian kak romak melarat dek nikah mon seetanya aki atena bagus jawab na genteng oh kak ruwa mak tak melarat dah kak ruwa kengi kebelesi bi Allah Ta'ala supaya ku laku neng akhirat mak le demang hisapna kak ruwa kengi kebelesi ku laku akhirat mak le tuli masuk ke surga Allah ni kejawab na orang seatena bagus tapi mon setanya ki orang ni ka atena cuba para Rabu yu tetanggana sambian kak roma cek melarat sama cek nyang saran ada nikah bohong bian tak ngiding kabar kak ruwe capok tolah kuat nikah para Rabu jadi bagus tak bagus selesan nikah tergantung ate milana kanjeng Nabi kak dinto para Rabu berseen atena berseen sopaja kak dinto minangka pembelajaran benih kengkol buna kanjeng Nabi kotor punten kak dinto pembelajaran dek keabdina sarang ajunan sebagai umat mak le teti orang bagus pertama kak dinto yang harus kita bersihkan adalah hati kita Allahumma sholli ala Muhammad dalam ilmu tasawuf menabi tak kaleb beda istilah at-takhalli qabla tahalli ase bersih geluh buru ahias montrorat dina terogen tengah jender adenden kada berseen muana palarangi bedeen mon muana te berseen datang dari Sabah posak dicelot japah ngocak pola nandi bede harga 1,5 juta mon muana te berseen iki napa iki burung seratina aja ke dari Sabah ki Allah tolo celot pas
ngampuaki engko andik bedok epon sari ayu martati laar gua bo membahyang kui ni kata berusain kada para rabu ni kepada sotin tetin iki nama iki engki mangkan orang bini ni kemana tenten bak abid karena proses sebenarnya bodoh pembersih pelembab pendempul pelamir kapi bodoh tak kau bodoh setap kertap ke orang pelamir kendu sebenarnya sebenarnya juga manusia jadi manusia montero bagus aten waktu bagus milana muka-muka kelaban peringatan malam mangken dalam rangka memperingati Isra Mi'raj gabung kelaban selamatan kehamilan muka ulia barokana ngagungaki tanda-tanda kebesaran Allah kak dinto masuk ada kadebu fa innaha min taqwal qulub termasuk orang-orang se atena takwa dak ka Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah penyakit ate bani ke para rabu penyakit ate sebisa arosak dak ka manusia bani ka telok insyaallah mon telok penyakit bani ka ibuang manusia bani ka bakal dadi orang sae king mon penyakit setelok bani kata ibuang para rabu saporana pak alemin orang burung sedeti orang bagus. Kenapa setelok debuna kanjeng Nabi talatun muhlikatun bedah telok perkara sebisa rosak dak kakak bagus na manusia. Pertama syukhun muta, nomor dua wahawan muttaba, nomor telok wa ijabul mar'i binafsih. Kentot telok penyakit manusia gara-gara telok penyakit panika banyak manusia panika terjerumus ke dalam jurang kehinaan. Pertama syukhun muta. Kenapa panika cerek seelantor cerek seelan maki bedemu otoan engki polana cerek ini kebahaya para rabu. Allahumma shalli ala Muhammad. Debunak iholil kawakib gela salah situng nabi si oleh gelar uswatun hasan apa ni kan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim gak dinto gelar Nabi Rasul ulul azmi Khalilullah Abul Anbiya bapaan para nabi dan para rasul. Dari Nabi Ibrahim gak dinto para rabu lahir para nabi panika sampai depak ke kanjeng Nabi Muhammad. Rahasia napa salah situnga Nabi Ibrahim gak dinto adalah orang sesangat lampe Nabi Ibrahim nega lampe milana dari sekian banyak para nabi nih kak dua semalolobi dan gula sarang panjenengan sebut sehari semalam ketika sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina pakai jawab wa ala ali sayyidina kula kun ngecek nyatan nih kak tak kau beda aliran seni benian walau mungkin banyak aliran ni benian masuk ke kampung beda orang apa jeng 20 tahun polan tak gelem soki pah romoruan kata hiyat sehingga king Ibrahim riya saya tak buat ya lu oba nyari nabi sesoki ya negwa pai oba kama sallaita ala sayyidina Sulaiman negwa jak oba pak nih dan Nabi Ibrahim nih para rabu dari saking lambaan tak ada ere benar ini kamu tak bereng tamoy bahkan mau tak tamu nyari orang sampai berjalan kiluan nih kak kiluan meter nih kak beberapa kilo kangku ya jaga der sehingga Nabi Ibrahim ya Allah Ta'ala ibaratnya nak foto segus bagus ini apa engki nah nih kak kiai pas bapak Saiful Hukama panika benikeng gua anggeun tadedan ngatore panjenengan jauh kun nyelamatkan kandungan mak telang unceng orang senyak benyaan Arya biaya raja muncang kiai di ujauna panika benih keng niat geanggeuna keng niat panika nintelelampana Nabi Ibrahim kalaban abak menyedahkan sebagian rizki yang telah Allah berikan harapan nak foto panika ibu tadi nak foto segus bah Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang nih para rabu montro bagus penyakit si pertama kau buang napa cerek
Ni ke penyakit cerek selantor. Cerek ni ke para rabu tak jauh pi teban penyakit tak ni ngobu mon yobu jan raja. Riberin nang Jakarta beda artis nyamana Julia Perez nik one ngaji. Wah ni ke mate capok penyakit kanker serviks stadium lanjut. Ternyata cerek ni ke juga sekak dinto menabi yobu jan raja. Menabi lantor jan raja. Kula terus tanya mangke. Orang laki ben orang bini ni kan lebih cerek kama. Binian mak tak nyampit. Lebih cerek kama orang laki ben orang bini. Lebih cerek orang laki keng senyoro orang bini. Saya laki nyombong kadang mau neto masuk bini pahe tekuk ke lampine coba ki kapi sangonaan laku apa gua yang namanya ki berarti cerean saya nih kak. Allahumma salli ala Muhammad. Lah cerek ni kejukan sepenega para rabu mon yobu jan raja. Jadi beda cerek ni kakak tingkat kia beda cerek stadium situng, beda cerek stadium 2, beda cerek stadium telok, beda cerek stadium 4. Orang cerek ni kata anda abri manfaat ben faedah ke orang lain dengan apa yang dimiliki. Andi dunya tak mau berbagi dengan dunyana, andi ilmu tak anda berbagi kalau ben ilmu na, andi tenaga tak anda bentor yang lain kalau ben tenaga na, andi kebijakan tak bisa abentor kalau ben kebijakan na. Ni kecerek juga. Ni kecerek. Cerek stadium pertama ni ke eman ke dintibi. Tapi mon yobu jen lempo teti cerek stadium 2. Benih kun eman kadin tibi ada remak orang lain asada kai lang-lang beda tak ada mak banyak mon kun eman din tibi pendenan ni ke beda orang lain asada kai lang-lang yu bandri barian ke masjid nyompang berempat alhamdulillah lek engkau lek ning arisan 2,5 juta bingkau lepas beki kapi 2 juta engkau keng dah cek cermet dah ya gua paham cocok duyu mapai beki kap bibi sambian yu tak noro andi noro alang-lang ni kecerek stadium 2 orang lain nak sedekah alang-lang lah ni kemun yobu jen lempo jadi cerek stadium telok bahaya nih kak. Napa cerek stadium telok benih kun alang-lang orang lain abri manfaat ben faedah benih kun alang-lang orang lain asedekah panika justru Allah seelang-lang kangku apareng nikmat dek ke makhlukah seekocak penyakit ereh benih kun orang sedek bagi abri manfaat benih kun orang sedek bagi asedekah tapi Allah elang-lang mak beda orang alang-lang Allah beda mun beda orang panika para rabu macocong ngetelak tetanggana soki ya Allah mapah karu saya soki lah ni kan berarti alang-lang Allah ni kan ngetelak tetanggana sok au bersepeda anyar beraja ngetelak tetanggana kelar makero mana aduh raja berleerah mompah tetanggana sampai kelar bangun Roma kelanger usahop nama ke masake ting tetanggana nyaman beuy pak mata pak Roma cek ngajek tak tahu cek malau en la kelanger pada masake oleh telu hari telepon bi sepopo na yu tangi ding ngabar yu apa le malau sake yu nyan oleh telu hari pada masake baru tak nyapot yu bu kok tak ngiding kabar lek jeng kok benar repot ya cek ngacek mata Pak Roma bejak seni keyu setetangga ni mon beda tetangga sakit tore entari ya deki malam lek mayu bola kakan perpanta ajelenan mayu acek seteretanan sepopoan mayu entar kapi kan keyu tore deki mon temon malam nyata bah mangkat nyatanya saya malah awak sesakit lalu normal lah darah letos dubolo ngetelak nyongop sengolok salam tepak ke sama tepak Roma langsung ngedrop ke belung bolo
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh yo saboran yo kula ki burung ngiding kabar yo jak sampeyan songkan yo songkan apa yo tau lek tapakah tinggal yo pak sabar yo moga-moga songkan sampeyan dadi apa nebus dosa-dosa sampeyan yo iya le amin mantar tulia saya iya le abareng sapa banek ketipi punten yo abareng tantretan badeng ara kapetok engki bede parkiran yo kita masuk duh naksi le punten yo tak naksi alhamdulillah oleh dua arepan nakana andi rezeki pas auba innova anyar yo mate teretan iki napa iki niki sekocak penyakit SMS susah melihat orang senang pasoki inoreng nika para rabu pabanyain dunyana king mompas orang panika para rabu andi penyakit agak panika oh dinta kira jember iki napa iki engki bade selebih parah pole nikah cerek stadium 4 napa cerek stadium 4 mon cerek stadium telok nikah cerek stadium 4 benih kun alang-lang Allah aparing nikmat dek ke makhluk tapi sudah berusaha melakukan tindakan keangkui menghilangkan nikmat yang telah Allah beri dek ke manusia silain andi tetanggana soki nyari cara dek remesi bangkrut andi tetanggana rukun akor rumah tanggana bahagia nyari cara dek remesi berantakna saporana teretan mon beda orang andi penyakit agak benika jak rontoron dari masjid asojud petelebit tas deina tak kira terima ibadana na'udzubil nikah seekocak penyakit hasud. Lah orang menandi penyakit hasud doa anda tak terima bi Gusti Allah. Talatul la yaqbalullahu da'watahum. Beda telok golongan ni kata terima doa Nabi Gusti Allah. Si pertama akilul haram, orang sing akanan barang haram. Jadi ngasteteh ni kemontor andi doa mustajab. Seder. Jaga jaki nih banyak pilpres kadang banyak orang ngatu uman, jak lebur narema tu uman. Dukun sekadar butla malobra pejang aku lebih sampian tangki eman tak eman mon beda orang atu uman pese ke sampian gara-gara pilpres penika para rabu berarti tak ngargain ke sampian nginah ke sampian paham ini sampian tak ada argana ki larangan sape para rabu iki napa iki engki Allahumma sholli ala Muhammad mempahek doa masuk ke badan dan gue sempat tanya-tanya ke bagian ini kiai tanya ibarat dah doa memani politik penika oh koma kita ada semangki penika sing ngingaki tak mangki wonten lagi Allahumma sholli ala Muhammad kenapa kiai cepon basera orang penika mun doa barang haram doa nate terima jak dan gulandi tetangga bu panika mun saya doa teh temu doa menagi kiai keng menandi pengatur doa panika melolo tak hajat ro mobil ben taun oba ben taun mangkat ke Mekah mangkat umrah keng saya kala aku mau buduan bes saya kiai doa mah panika cepon mun ngakan barang haram doa nate terima mak cengeng Pak sampeyan. Sementara ada aja menika orang yang ngestetek ya ke masjid istiqomah warok mentak betul-betul halal tak ada tapi orang lain lah sepedaan vario atau seket menika ki sepedaan pancal ke berak ke timur ada rumah mun beda orang agak menika para rabu menika pada ben orang mun agak menika mun beda orang seeder barang haram mun beda orang seeder barang haram kemudian doa melolot ke hajat pareng melalui Allah Ta'ala pada Nabi panjenengan alengki nang yada ente lemah pas dateng orang ngamin roba nawa coba suara denger tapak kebencong aku tak mau ego dari mah berkah bumbuk di dalam mengalap saya tuli beri kak tuli beri ego beri benih kesenengin keng ontep lenget jerep-jep
ben ngidingaki suara paham mun beda orang seeder bareng haram seeder bareng syubhat ketika doa onyoon ke Allah Ta'ala melalui paring di Allah Ta'ala saborana panika benike kebelasin bi Gusti Allah panika lantor bi Gusti Allah penapa kadin toh panika solak bi Gusti Allah makle sajon jauh dari Gusti Allah kalaban aroma saung kok rekenge kebelasin bi Gusti Allah terus berarti ala kau barang haram panika para rabu mantar selamat amin Allahumma mon beda orang lang astete warok mon ben betul-betul halal teeder tapi mon doa tak pas tuli padang ni kepada Nabi panjenengan kilengkian ya dan telem pas beteng orang ngamen tinggi congok tepak ke irwan salah manis genteng suara nanya berkak bu ibu di lem dapur cender beri kak cender beri pampos sampai dulu lagu gua nika setek beri benih king tak kesenengin king dari na seneng ngidingaki suara Allah kak dinto juga ketika berdeka bulan apa nika ampon warok ngastete adua tak tuli wadang mararabu kak dinto Allah selebih ngaoningin Allah selebih ngakali Arya bagusan dimme beri setia banku laku Allah selebih ngaoningin karena kadang-kadang beda ke bulan Allah Ta'ala menikah karbi Allah Ta'ala tak beri nang dunya tapi ku laku nang akhirat paringin kapi Allahumma salli ala Muhammad lah ini kan nang dunya tak paring karena Allah Ta'ala oning hari mau beri setia bah hari biasa istiqomah ke masjid hari was lah telat dak budir memandi sepeda motor anyar kan beda kadang orang nikah mun kita andi sepeda aktif ke masjid aktif menika berjemaah kan tangan di sepeda anyar kala sempat para rabu lah orang-orang agak menikah berarti bagusan tak andi nek ketembang andi mun andi tetangga agak menikah dua aki terus habis marah istiqomah berjemaah nah iki napa iki moga-moga saja kenging ngebarokan apa ngajian kebareng na kempang nyari rizki sehalal sebanyak sebarokah kangkui kesampurnan ibadah dak ka Gusti Allah Allahumma salli ala Muhammad para rabu tantretan steja sesami-sami mulja jadi panika mun beda orang nika kulakku nika beda orang yang akhirat nika ngak mengak ngotela istana pernah ngotela istana aja raja atanya ke malaikat nika istana naseren nika malaikat nika hari istana na bu amal seka aman nika malaikat mak dele oleh belesan agak nika malaikat mah ada bu Arya doa na baan lambak senenge dunya ruwa sete kabulaki bi Gusti Allah sete beki nang dunya bi Allah Taala beki seti aduh ning sama nika kula lambak doa kula soroja beki kapi nika waralamu jadi sampai coba penyanah ke Gusti Allah sepenting dan gula sarang panjenengan lah sesuai kalaban ajarna Gusti Allah sampai melanggar ke aturan-aturan Allah mun masalah abak rote pareng ka into Allah selebih ngaoningin kak dinto bagusan parengake dunya napa nang yahe Allahumma sholli ala Muhammad pon senomor dua orang ini kesetak bakal terima dua anak mukthirul ghibah orang selebur alasanan ana apa mon lamba ni kaduan orang nakona mati orang nakona ni kata lebur gosip mangken mani kay japo binter TV para rabu gosip tanggi mongan iki napa iki ajarin binter TV kulaku lebeda kisah seputar selebritis kulaku lebeda hotspot duka amma jalan jareng dem sebaharasanan Saiful Jamil muntak ke ngoleh dari TV iki nama iki lambak ni ka para rabu mon ki zaman Kanjeng Nabi ketika beda orang ngarasanan situng bae nang Madinah ni ka amisah beceng aduti sa Madinah karena apa karena waktu napa nikah jarang orang selebur berghibah mangken mata keding bau beceng benih king tak beceng orang ngarasanan menikah king polan ledurin banyak orang ngarasanan make beceng tele keresa tak be pada Nabi sampian ngebu sape
kandeng sabak tani neromana mula biasa kulaku bau na kandeng ni kesedak para Rabu keng orang setak biasa lang ngidingaki bau na engki na engki jadi toreh lebih sampian jaga lesan kangkui tak lebur banyak orang nikah salat tahajud semalam benteng hari kita omber kencerna tahajud lek sedekah aki ka mahabara muka jendela ngatela mahabara obun becal adem gerendem beca boleh lingi kuat ini kabar Rabu ghibah nikah sesuatu se lakona demang tapi aperian ka amal-amal sejarah aja mantar selamat dah amin Allahumma pon sen nomor telok doa setek terima ni kebi Allah Ta'ala saya tolak man kana fi qalbihi ghillan aw hasadan 'alan nas siapa-siapa orang sikit nak ngonak atena ke orang lain ben andi sifat hasud ke orang lain panikah doa nanti terima mantar selamat dah ini kada pak segila kaisa puncan jerek hasud ini kabar Rabu hasud nih kabar Rabu bisa maka tonon amal-amal bagus akan tak oleh na apoi maka tonon kajutono pabonyok kaju namun lecapo apoi lober tak lober lah ini kabar Rabu disitung jadi montoro andi ate sebagus buang sepat cerai tapi boros tak oleh dia berlebih-lebihan ni kepada tak kenging dia dari kor kelaban kemampu nabe hakeng laba mampu sedekah 1.000 rupiah angki 1.000 rupiah tahu sadang mendatang coba norengko namun kelara tengka setengka anja tengka du tengka andong beda makai seleber angki nama angki ya hakeng kelara sedekah 1 juta angki 1 juta pada naban banyak anapa telur banyak mak raja benar raja anapa ajam telur mak kenian bedena kenian selamat anapa telur mak kenian pola na bedena kenian mahala kamruun ya'rifu qadra nafsi orang ni tak bakal rosak montau kadar kemampuan aben lah orang-orang makan ni kesebosang si Odin yang sarah karena kadang-kadang aku lihat tengka tak sesuai kelaban kemampuan aben bara Rabu setelah sang Odin menikah engki nama engki Allahumma salli ala Muhammad terlalu alantor ngenangan tulul amal ni kabar Rabu tak kenging tak keng laba orang kono ni kana bahat sehat pola na tak pati alantor ngenangan jadi mon banyak gila telur pada so banyak sama ni kak bohong mempas bodoh aja mau tabah terah telur pada sodin banyak tak abid dah tak mungkin lagi Maria telur bahasa gentang tak telur boleh ECI betul belas kayak ego kenapa telur tak sesuai kalaban kemampuan engki mon banyak coba telur pada sodin ter elak gila kata banyak telur ni gini ego ini kabar Rabu jadi odik menikah sesuai aki kelaban kemampuan abang sebang Allahumma salli ala Muhammad pon kento penyakit saya pertama nomor 2 ini kalau para kol 12 apa nikah kira 2 mangkana sanggup nikah kita rasakin nomor 2 manusia nikah tak bakal bagus wahawan muttaba mon alantor karep hawa nafsu dan gula pas engak kada bune ke Khalil Kawakib gelak tentang masalah salat dimin Sayyidina Umar kak dinto riwayataki dari Abi Hurairah pernah isitung waktu para Rabu isitung waktu turun dari Masjid Nabawi lastari salat subuh paling akhir mireng Kanjeng Nabi molar nang itu lemak sedih kanjeng Nabi wow Sayyidina Umar merang kekasih na sedih ngododok minder selera Sayyidina Umar tak lepas ada Nabi reng dempoh andi kekasih na sedih yentaren tak yentaren harap pelek buat lek mak nangis sapa sama nangis buat marah ke bola empatol kesecetak ke bingung kan siapa nih kak
Wa Sayyidina Umar ni kawangkon orang bararabu mireng kakasen sedih nang dalem sampai keding ke masjid panika. Habis Sayyidina Umar, ya Rasul, apa-apa ajunan mak sedih ketika dinto ngiring debuaki ya Rasul, beda apa debuaki ya Rasul. Enja Umar bani apa ki buru beda malaikat Jibril kabar ka sengko fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Al-ayah sadaqallahu maulana al-azim wallahu a'lam bimuradi. Ki buru ya beda malaikat Jibril kabar ke sengko ari saya membuat engkau sedih, ari saya membuat engkau agak riak. Kenapa Kanjeng Nabi? Malaikat Jibril kabar ke sengko cek bawaku laku dari tang umat ria akan muncul situng generasi secek gempang menyia-nyiakan salat berlebur noroten karapa hawa nafsona. Ari saya membuat engkau sedih, mak bengal tang umat jeria adina salat, mak bengal tang umat jeria tengen-tengaki ke salat. Ari yang kok sedih kengain bapak ketika abdina ajunan setelah tak salat kak dinto yang sedih kak dinto baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara abdina ajunan ngako umat ta melolor ngarep syafaat ta amal kaim masih yang buakina muntak king ngarep syafaat Kanjeng Nabi, tapi mempas abek panika bararabu pas melolo mesedih Kanjeng Nabi, mempas sampai memular Kanjeng Nabi, mempas sampai keluar aing sojana Kanjeng Nabi secap-cap saus cukup keangkui manyang saroreng penih dari dunia sampai ke akhirat. Naudzubillah. Ento bararabu jadi kengain ketika apa tak sholat mesedih Kanjeng Nabi. Kula miris pak kadang-kadang beda orang kun gara-gara anak bang PCC kan ebu telah tak apa yang duhur telah campur ke asar telah compot maghrib telah tak milo pahih pasit tong kaisa usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala cek bejeng yoplos teler diin ba kina bangki abdina sarang ajunan sedojo panika sesogi semisken sepejabat serakyat sedojo nyari kecemburan odi siala ko debak ke Malaysia siala ko debak ke Saudi sedojo namanya tanya haki nyari kecemburan odi si hakiki teroan dia ke odian si jembar engki nama iki saporana bapak manabi abdi sareng ajunan lakar ongku nyari kecemburan odi keng bengal latina salat selama waktu soson dunya naga biaki billahi tak kira bekal mangki jembar odi mak kereng dia cak tada kopi na enten buat dewak bedelangker sering kan abdi nasarang ajunan ngatelak bodo orang tunyana banyak romana tingkat mobil lo banyak tapi odin ruat andi kamar fasilitas AC kena kasor spring bed harga belu lekor juta tapi tak gelem ngidot tedung setedung usah ngontal bil dulu akor lekor engki napa engki karena tak salat dewan ke holil gila Montran dia kecemburan ke audiens bagus salat dah maka Allah Ta'ala akan memperbaiki hidupmu, perbaiki salatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Dari pentingnya salat Isra Mi'raj Kanjeng Nabi mon perintah selain ya Allah Ta'ala lebat malaikat Jibril turun ke bumi tapi khusus salat Allah Ta'ala adikani langsung Kanjeng Nabi kangku ngadep langsung dek ke Gusti Allah dari saking pentingnya salat. Oh beda orang ini kan makin soki mentah sholat pak oh dia tak kira tenang dia bosang nih kadang ngontal pil penenang kadang terjerumus ngontal napa waki nyabu narkoba dari terus tenang ontal sobri pabrik engkeng mentah sholat mak tak kira tenang dia anapa orang mentah sholat panika mak tak gelem tenang odin pola na megah hubungan biadat siapa ring kecemburan biadat siapa ring ketenangan kelak lagi as-salat mi'rajul mu'min salat kak dinto mi'raj ta orang mukmin bararabu
Jadi mau letak sholat maka hubungan bi Gusti Allah. Berapa banyak orang-orang terkaya di dunia yang mempunyai fasilitas hidup yang sudah luar biasa harus mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Apa yang popularitas sudah punya, kekayaan dia punya, kemewahan dunia sudah diraih semuanya, tetapi harus mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena tidak menemukan kebahagiaan. Kenapa mak tak menemukan kebahagiaan hidup? Karena dia memutus hubungan dengan adat yang memberikan kebahagiaan. Pasera tak ada sebisa beri kecemburuan dunia menikah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakala atau kang becak mak make tandi dunya nang pinggir lorong bebenakan nacem make fusu lebot ngelakson patang pacentar pakun ngelele ceil tau sangon talepil napa iki salat, jaga salat selema wak. Jangan merasa terbebani Bapak. Salat kak dinto bentuk kecintaan Allah dek ka abdina sareng ajunan. Dari saking cintana Allah kaden gula sarang panjenengan sebagai manusia are kita omber leti kanin niki napa iki kanggo ngadep nah tengah are etikani boleh kanggo ngadep pre sore asar etikani boleh kanggo ngadep compet are etikanin boleh kanggo ngadep masuk asarena isa etikani boleh dari saking Allah Ta'ala panika dari cinta dek ka manusia. An-nasu iyalullah panika warana bu congok kiai mun lebur ke kebulan tak peneneng sekali Bapak beda kiai lebur ke kebulan oh do itu pakon malah jong ngalaki rokok jong ngalaki kopi jong ke pasar jong belanja jong sapuan jong tanian jong isi jedik anapa karena seneng ke kebulan king mun la kiai tak seneng ke kebulan tak kritikan sekali dua hari sambian ngabula ke kiai pasti kritikan sekali bi kiai dak remah perasaan engkau pelaki ngelejek tak peratu yang mata kritikan sekali bi kiai le nikah salat nikah bentuk kecintaan Allah dak ke abdi sareng ajunan ceanggep panikah Allah butuh dak ka abdi sareng ajunan ka dinten ka butuh abdi sareng ajunan dak ka Gusti Allah boreng laki mun kadung lebur ke sebini teh penenang sekali Pak engki napa engki le ngalaki rokok Pak padahal jangan saking ngalak tibi karo bisa Pak le ngalaki anu korek le kalaki arep aja nyoro sekalian cek geng lebur ngapa sakipel tersebut desa malam sekoni le iya dena napa kak napang Pak malam sekoni agentang kadang ki rokok nongko ini bentuk kecintaan laki dak ke bini benih keng nyiksa keng derina seneng sop aja dan gula apa-apa mai pakona salat kalaben salat maka kita akan menjadi orang baik engki napa engki mon bagus Allah Ta'ala kak dinto andi rencana abdina ajunan gak dinto ku laku esabe eneng kenengan bagus Dabuna al-Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam Nabi tak kalib aujaba alaika wujuda khidmatihi ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi ketika Allah makon dak abdina ajunan kaangkui berkhidmat ngabula dak ka Gusti Allah kak dinto sebung lain keng karena Allah Ta'ala andi rencana kita kak dinto laku bakal pemasok kekenangan sop aja kita kak dinto jadi orang bagus ketika ampun bagus makle pantes masuk kekenangan bagus engki kak dinto suarga menikah kenangan bagus teti saya pemasok menikah segus bagus karena pecebon Allah ya maka si coba pemasok akan tak ada masalah mun Allah Ta'ala kasokan ya ingki mon pola nawa tapi mak boleh Allah jareng sambian tibi andi kulkas anyar ki buru meledu bah masa iya sena jalat dong engki bah tak bakun sekus bagus karena kenangan bagus saya pemasok gus bah mon beda orang mukmin mati nyambi iman ben Islam tapi ki raja dosa orang ni kemonala kau dosa bau na becang lah swarga kenengan ro'o mon ki beceng tak pantes masuk swarga ini kak rosak suasana nih kak munceng beceng masuk ke swarga tapi jater ko bater Pak
korlatan kula sarang panjenengan neguk tiket napa tiket iman ben Islam mate nyambi iman ben Islam mon ki raja dosa nah panika akiban bauna bacang le Allah taala nyediain alat eka disekangkui melang bacang apa nika nya mana pengopenan nika nya mana merek neraka. Nah ini kakang hilang melang bau baja kan mon cuko mon amis mon terus sedau sak guring gelu tangki pak engki joter kobater pak ini tukang guring oleh sertifikat nih kak ki penter cara naguring nih tak kira gereng selajen tan elik bali nih keting lebak sedek nih malaikat hari lebak sedek pantas dari angka betak pemasok ke surga lah masalah abita guringan menikah bapak tergantung budu tak budu nah iya mon bag abag buduh bag abit ternyata niki nama iki lah mangken abdi nazar ngajunan mompongki badan nang alam dunya dosa mon nang dunya panika pada neben ecoran beca gempang carana berseen mon nang depak ke akhirat dosa nika pada ben ecoran kering melarat carana berseen jala ecoran kering usah tek usah panas kadang niki nama iki mon nang dunya panika kiba salat lontor kabeh itu sana kiba ka pengajian mulai kumu maghfuran lakum esapora kabeh itu sana oleh barokah napa ngaji amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi nomor 2 penyakit ate nika sekutu bersen engki panika panawa jalan tor karep hawa nafsu debunak Allah gila engkau sedih ketika engkau ngatella tang umat ria debuna malaikat Jibril mon beda umat lebur ngentengaki dak ka salat ta ben lebur alantor karep hawa nafsu fa innan nafsa la ammaratum bisu karena nafsu panika kebanyakan panika ngajak dak kacubaan ricirina orang salantor karep hawa nafsu ini kebiasaan mon andi pengatero kodu pokon sepenting nah ini ketinggalan aja jabo kon nih ke para rabu kadang lebah petang nih letak ngabes nih kak pokon kok kodian di Innova tahun datang kok kodu andi Roma lah ini kebah pokon wah lah ini kemonte edesarin kalaban keimanan pah kabi seekalakoh tak milih halal tak milih haram pokon andi lah ini ketinggalan aja capo kok ini kebiasaan alantor karba hawa nafsona namun aja jangan nafsona ke berlanceng nih abid nih tiga lah intinya lah agak panika thank you Allahumma salli ala Muhammad. Nomor 3 sikotui bersen nika belajar kepada peristiwa Isra Mi'raj orang mentera bagus nika wa ijabul mar'i binafsi nika penyakit kasambu kaaban tibi nika penyakit bener orang mulai kesambuan kaaban tibi secara otomatis akan merendahkan orang lain. Pola ahli ibadah ada di nare semuluan songkok ada di nare segelar tahajud kecuali sengkok nah ini biasanya orang sekesambuan kaban tibi ini kau cacana melolo engkau mun beni engkau kapi pas Allah na wah haru mun beni engkau seneng kai butuh perambakan haru mun beni engkau lah ini kebah tada Allah sekali dan ini kabar Arab milana Mesir menikah cepon beda gerbang Mesir nikah kota na orang-orang alim orang-orang pandai nengi Mesir nikah nengi gerbang Mesir nikah beda sitong gerbang to lesen menikah mengandung pay modern bagi orang-orang yang masuk Mesir nikah beda tolesan mithluka kathir nikah nengi gerbang kota Mesir artinya sepada sobaan banyak tahu sawat megawat pola na soki reng soki pada ban pola na alim reng alim ban pola na ahli ibadah reng ibadah pada ban tahu sahwat megawat iblis nikah yusir bi Allah Ta'ala dari surga karena aromasah takjub kaaban tibi
Pakona sujud ke Nabi Adam tak anda cek kun Adam nak kanak bila mak paham kok saya banyak pesujud ke Adam kau jangan iblis ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini kan jangan iblis bakal keluar pak dari swarga. Ini kalau nyata-nyata berdalam swarga karena sombong takabur bakal keluar. Napa boleh gigil ninggil nengedempon ya. Apa sih yang bisa kita banggakan setuju apa paring dari Gusti Allah. Jadi yang membuat manusia ini kata bagus mau nanti penyakit agak menikah sombong takabur. Wah mau sombong pakai alim tak lebur kok mau ke ilmu iya mau ke sokin iya mata mak sama bandesa keng kegendek orang kok setak empan nih gua cam bibiin bi orang ini kenapa engki mantar selamat. Amin Allahumma. Para rabu dan tretan setuju sesami-sami lah barokana nikah akhlak karena hidup ini bukan masalah salah dan benar para rabu. Kanjeng Nabi menikah sesampai pangadep Pak Isra apa Mi'raj nikah barokana kanjeng Nabi karena Nabi paling tawaduk di antara nabi-nabi selain. Tawaduk man tawadu'a lillah rafa'ahu Allah. Sama-sama orang yang tawaduk maka bakal diangkat derajat sareng Gusti Allah. Jadi kadang-kadang kita kadang dibenturkan kepada setong kondisi setak kau tutang mendatang walaupun kita benar. Karena hidup bukan masalah salah dan benar. Kanjeng Nabi yutus liutam mima makarimal akhlak karena tak sekapina kelakuan bener nih bagus tergantung situasi. Makai bener para rabu mau tak bagus cak kelako. Engki sebalik kemakai bagus mau tak bener pada cak kelako kia. Beda norma, beda nilai-nilai etika, beda nilai estetika yang juga harus kita junjung tinggi. Kamilana doaki moga-moga calon baji selahir ni kebi Allah Ta'ala parengna rizki akhlakul karimah. Amin Allahumma. Jadi mon penter akhlak bagus, mon soki akhlak bagus, tak sombong tawadu nikah ciri-ciri orang bagus. Siapapun pasal kiai pakai yang bener lah bakun bagus, babuntan mak, makai bener bener tergantung situasi. Yang kini apa yang contoh, makai abak bener, mon sesalah tabak kereng tua, coba lah manjelak teh. Makai abak bener, mon sesalah tabak kamat tua, coba nente ngakiare. Makai abak bener, mon sesalah tabak ke guru, coba saunjuk rasa, beda akhlak. Paham lagi? Engki sambian jalan ini ke contoh nih yuk kama yuk ada di mah di budi bener apa salah bener keng tak bagus iki napa iki sambian mau pak bener tanya ki orang kama yuk ada di mah di budi jawab gak nih kama lolo mau tak di budin lah kau beda baca ngeber ke cetak kah engki juga nan make bagus mau tak bener pada jak kelaku dia. Kenapa bagus? Contohnya orang ngaji ini bagus. Tapi mau tengah malam sebab kecorongan, malau berdasi kering, mada jadi buru datang di sorbo aja terus istirahat. Pangaji sebab kecorongan, ngaji na bagus cara, na tak bener. Itu tegur, tak langkong, make jangan ngaji kecorongan. Boh, tak libur ke Quran jo. Bening yang tak libur ke Quran. Karuak malau lenyaban Senin Kamis gua. Nika make bener tak make bagus tak bener ngapa sakit situasi engki coba datang boleh bener. Allahumma salli ala Muhammad. Orang bini ajil bapan nika bagus tapi mon tepak kana ngena ke pengajian jilbaban go ke pasar jilbaban mapan tapi mon dalam kamar malam Jumat seorang yuk jilbaban yuk apa sang selaki orang ku jilbab modern sakleng ke kanan sakleng ke kanan apa sang selaki di macet tak karya gua ke tempat kau bengah ini kemake bagus tak ben kita kau pada bicara tanah adul gak arwah apa adul ni ke bulan lagi ya orang halu bila bagon ke barat bila bagon ke timur ini situng waktu ya ini kak mari jenojo nano som lala masuk ke dalam kerubung lala tukah
dul kak dinto abbas yare kerobong lala kengain ya mon beda-beda ngabuka kodungi dul engki giae lemalam giae mios kalau sebelah sedul ni kata ngedata edung mah ngontrol ke dalam ternyata ada orang ki kodung kapi kengnyai mereka ni kudang dut akademi tangit ya dan TV ada jak lereng tedungnya mana saya hanya sampai lekap tersengkap tak itu modok reman bi adul temu adul engak kada bener giai mun beda-beda ngabuka pakon kodungi Arya kodung na dari apa nyanat dul angkui kodung asobluken raja gelu po sangat dul nih kan nyari kodung dibudin lakon nama kodung ngajangker mah ane mah corak ngam-ngam rewak sambil metemat dul sabok bismillahirrahmanirrahim Allah sabok patina kiburu ya rabu muka alabang mata kedok nganti lak kodung ngajangker lah kok nongkok aduh adul ria berian adul ria dul kak dinto sapa nyaba kodung ngajangker abdi nagiai sapora nagiai dobuna ajunan mon bedo bareng ngabuka apa kon kodungi abdi na tak mangki kodung sengepas giai gua aduh dolar womon kakanan dul mon nyai aja li kulit lah ni adul ni jak saking perkara aki menang keng tak bagus bener keng tak ngiding dul rabu tandretan seteja sesami-sami mulja kain tampon pukul 12 pukul 11 lewat seperempat lebih sejam ampun kain toh karena ampun itu top kelaban cangkir di panah saya sampai aki mulai dari awal sampai akhir sarang ke Khalil kawakib juga nan saya pada Pak Biabtina menabi beda bendera muka-muka tetia tambah ilmu nafi manfaat barokah tetia pai mau tanda ke Abtina ben dak ke para ajunan seteja amin ban muka-muka kalaban barokah na majlis malam mangken ngaku ngaki tanda-tanda kakobasana Allah iki kadin to peristiwa Isra Mi'raj salah situng mukjizat Kanjeng Nabi si aku ngak dinto abdina ajunan keluarga benak boto khusus saya selamatin ngak dinto parengna keimanan semapan amin parengna ketakwaan sesampurna amin parengna rizki akhlakul karimah amin parengna rizki segempang sebanyak sehalal sebarokah kangkui kasampurnaan ibadah taka hajat dak ke Makkah ban Madinah alaksana ki ibadah haji ban umrah acabis dak ke astana Rasulullah seteja parengna rizki husnul khatimah oleh barokana bulan Rejab bulan Sya'ban tor seteja pada pak bulan Ramadan amin seteja oleh barokana para guru para ulama itu tiakina orang-orang seistiqomah laksanaki salat selama waktu amin parengna kekuatan keangki bisa tetap ajawi larangan-larangan apun Allah parengna istiqomah neng syariatah Rasulullah ngireng lalampana Rasulullah qaulan wa fi'lan dhahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin sakak dinto pemator nyon pangapora atas seteja kacangkolangan kekhilafan kata susunan dalam tor pemator kak ditemurnih kabudun al fakir banyon pangapora atas seteja kesuul adaban abdina ki sangat muda cek sangat budu kak dinto segala naki nyon saborah nyaboreng ki bapak muka-muka pada kenging ngapa-ngaporan Gusti Allah akhiran adanallahu wa iyyakum ila tariqihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pengajian kita tutup dengan doa kalaban memohon kepada Allah mudah-mudahan pengajian malam mangken
jadi pengajian yang penuh barokah dan manfaat. Lebih-lebih janin sebagai kandungan Nanda Yuli mencar parengna selamat ben ibuna terserah selamat ting lahir berkembang ben Allah Subhanahu wa taala ben kaparengna teti putus soleh mun laki salehah mun bini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika ya marhamin irhamna ya marhamin irhamna ya marhamin irhamna wa salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min as-sayyi'at wa tarfa'na biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min al-khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ahsinna aqibatana fil umuri wa ajirna min jazaa'i ghadabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa minan nas. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wal mu'afata ad-daimah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min syarri ma ista'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa 'alaikal balaa wa la haula wa la Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma ya hadiyal mudillin wa rahimal mudhnibin wa maqila asaratil asirin irham abdaka dhal khataril azim wal muslimin kullihim ajma'in waj'alna minal akhyaril marsuqin waj'alna minal akhyaril marsuqin waj'alna alladhina an'amta 'alaihim min nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal minna bi sirri min asraril Fatihah.